Magega yogwetigia mermo kwa mwaziri wa mang'ana ya chigosori me county ya Kisii Dr. Alfred Ndemo magega yogwotio gwako iskaso nchira impeachment ya basaba MC merongene na batatu bageterio ko motikari abisi ase 24 bageterio ko mwaka isiko mwako eta. Dr. Alfred Ndemo Ongera, the votes are as follows: yes 24, no 43, abstain 1, spoiled 1. Dr. Alfred Ndemo Ongera stands not removed from office. Abasomo MCA wegwadi yaboge kamos Richmond Manani abegete motion area komorusi abisi. Further aware that the County Executive Committee member Dr. Alfred Ndemo Ongera has revealed failed to uphold the oath of office and instead has grossly violated the Constitution of Kenya and other laws, and has abused his office and engaged in acts of gross misconduct. Asa swete abisi matukoma kigage tigemeremo yobo waziri obwa ayeto yotenera chigosori nigo ritkuria rero ebunge ye county ya Kisii ya mochora omurikibwe bitabu Timothy Arege bojakobo mwaziri bwe chigosori me county ya Kisii twaitia mwaziri omunya Timothy Arege uyo chutana mangana sport na mwa iwure for the first time Kisii county kuchereko pare mechias ya 21 as study kwetu boy go governors cup nege tutate kolire na mangana mange mechieso na youth, and that's why it kolire leo moko aso wetia mwaziri Timothy Arege kurwalia kitutu sub county tutu chache north sub county, and we want to welcome to the county abatu mugabana itogo kole meremo rengana no moteniri bwa bangase ebunge yo moske moracha negate binani go mugabana Simbarate kirandi ira yaye yo ko mugetutu ekerekyo asikiria Ndemo no mugetutu renge wacha on a special sitting moma ithenga ne rusa tole lakini etwarangere tukurwe rusa toje toete chibesa eligere chiro si town itero kadabia stadium boigo umugabano ito e promise ya rwetero chia saba gitutu umo waziri nare twamenyogeti bwanguiga urwa ribo gitutu not twanya alete koba tokubari bageri nanda bagitutu ngo mugabano keep promise yae etoko sabo mu waziri yo chiro munya kurwa gitutu akorera abantu baitu ba Kisii county gasi mpaka tumanya abantu abukora bari gasi asensema yaye mutenero bwa barabakase bunge yo Dennis Ombachi nego ariganiri Timothy Arege na kumuganiria mayase mirimo yaye Jende ni Ombachi korokwa na ari kwirari bageri itanga ni okongeza Dr. Timothy Nderaba Arege asogo etiwa ne bunge yeto ya Kisii rero tukabo mu minister utenene chigosori ekawariegeke abangina na magenderero emichezo Dr. Arege no muntu somete no muntu mungaini ninyegenete na wao kolegasi eria iru igona ira libageri kwa niaba ya minority yeito ya Kisii aende kwa ne uno mugetutu ka iru libageri na kolegasi ntumete no muntu o konyare gasi poteria oyo Minto TV kure county ya Kisii Retirana Pethuel Machin.